Loron dia karena insire ya Timor Leste no Rai Liur nebe acompanha live streaming agência Tatolipe hamutuk fali hohau Armandina Muniz iha programa entrevista exclusiva. Ba edição ohin ita sekulia konaba reflexão balorong konsulta popular badala ruanulo resing lima. Atu hatene klean konaba tópico ka assunto ne iha estúdio agência Tatolipe marca una presença ex-staff local UNAMED, Sr. Francisco da Silva Gari. Aminha, bem-vindo no Loron Diak dali de Tamba, senhor. Obrigado, Loron Diak. Ohing mai boto to Diak. Sim, Diak itu. Senhor Gari, ita tene kata tinang idane ya bulan Agosto ita celebra badala ruanulo resing lima com lorong consulta popular. E momento na ba ita botmos no dar memorida husi Dewan Solidaritas Mahasiswa e antes kuliah kona baidane ita bot belhak tui rituan ita bot ni envolvimento ia Dewan Solidaritas no ita bot ni participação ia luta idane. Dia primeiro cara krok no honra ba local staff e una metnia nibe ia mate ia 99 e sira na insanor silima ni bem acredita ser ni a ba apoio missão onu ia Timor Leste para tu Timor livre exerce sini direito ni how uluklai husi Dewan Solidaritas ni ami how luk ia kuliah ia untin depois si mai ya 99 ami hahu envolve ia organisasi naran Dewan Solidaritas Mahasiswa Timur. Ia Dewan Solidaritas Mahasiswa Timur ami organiza dialogo member bebas ia município Sirhoto. Papel importante teve tempo neba Dewan maka organisasi ini maka ia base e mos nia ia influência ba comunidade Timor Leste mos ia ligação ba internacional ni ami hari kata que a papel Dewan Solidaritas tempo neba importante teve tamba ni masir nebe maka envolve ia organização Dewan Solidaritas ne ema estudante hototo ia parte sel como kita tempo neba ia organização resistência social como kita convida tamasira hala sinti dane tempo na ikuso na ita para tu decide de kata ita precisa contribui nomos determina nação Timor Leste ni futuro ni depois ita botmos momento na ba envolve a Dewan Solidaritas nomos ita bot decidimos saya nessa bolo dihan interpreter yang momento na ba ita boleh explicar di proses. Sim, ia Dewan Solidaritas ita fahe tarifa serviço. Ia lili maka mi kolega sira neve maka hatene inglês, nomos si kolega sira neve maka estuda departamento inglês ninya. Ami neve maka involve ia Dewan Solidaritas fahe wana tarifa serviço ninin. Ida neve maka hatene inglês então prepara sama maka ita bele apoio ba missão ONU ni 99 ni e ami correna malu meu colega sira balon ahu bele halo aproximação ba missão ONU para tu bele apply serviço ni be maka iha ba e bele ahu halo serviço iha município sira ni e colega sira seluk maka Dewan Solidaritas ini ami faz serviço seluk tense fila baida ida ni município para organiza dialogo nomos ia member bebas nebe maka halo ia município sira ni ia tempo neba Dewan Solidaritas tem que halo coordenação ho autoridade lokal sira polisi militar sira nomos ia bupati sira tempo neba ni ia neba ami Dewan Solidaritas mos asuru obstáculo oi ia patim balon não permite Dewan Solidaritas bela tu organiza lalai atividade ia patim balon kolega sira heta na miasa balon tem que militar sira tem que tahan ya dala tahan itu yang sira nia participação
o preparação ba ya popular konsulta popular ini e hirak ne hansa encourage hela tamba estudante mahasiswa tim ya Dewan Solidaritas so organização resistência social que bem maka hahu apoio malo ia base para tu bele halo sosialisação com ba konsulta popular ia Timor Leste ini ami nebe maka ia dili ami ba apply serviço ia quarter geral una metnia yang consegue tamane ba depois ami bele ami ia ba ia area ide ini balu parte assunto politiknya ia parte balu elektoralnya nomos parte administração ya unimitini ini mos ami mos lalu kata ya tempo ne vamos wahira misal onu hahu tamai Timor Leste ami si parte Dewan Solidaritas organiza curso ba amnia kolega Timoruan sira curso inglês ba sira liliu mak sira driver sira barak ne be maka karakatu sai driver ma be problema ya língua ne be mak se difícil ba sira então Dewan Solidaritas e tempo ne vamos halunya kenar ida para tu bele facilita curso badak ba candidato driver sira motorista sira bela banen ya parte ida ma hau agora se lembra fatin mau ida ni mai tur curso ni laten haker knole ma venia cara ni voluntaria cara aprende inglês ne ni banyak cara to aprende saya emane bema kabele ateni tuhan língua inglês para wahira lori careta depois halai ba carro los o banebe informação sirne maka ami introduce basira ba pasiraten ini ami ya tahu serviço wahira resisto wahira apply on serviço nudar staff lokal una metnia mi hahu serviço ho misalnya ami enaba ho kolega Timor Wansira mi koordinador mal onsa maka ita segura kata Timor Wan tu tem que livre atau bele exerce sina direito atau bota ba ya momento ida ikut sininya atau determina nação Timor Leste ni futuro ni então ho hanui ho espírito yang kata itu tem que ya situação dele que tem que contribuir tani ampla atau bele halo serviço ni Timor Leste hau tempo ne ba ya tim ami ho tim pendahulu ni be maka mai ami ba ya ba munisip sira ami sa helikopter ba munisip sira lobby bupati sira polisi sira tempo ne ba aparatur loke ofício ka serviço fatin ba onunia iha munisip sira hoto tempo ne ba iha se tebolo kabupaten tempo ho iwan ni serviço ya parte da rumah tempo ne ba tahasur obstáculo hoje ba ema situação ne ba ita la bele espera katakan missão onune bela la ho dia tamba ya grupo pro autonomi sira mos hal forma hal sini grupo tu então ami ya coordenação na parte ho kolega sira Dewan Solidaritas ni bema ke município atu fo informação ba malu onsa situação iharai lara liliu iha kada município sira para ita bele wahira onu hahu lokasinya ofício iha município karek bele sesema ka ita bele correna para te bele assicura kata sira bele loke sine fatin serviço iha kada município sira ni ya senhor ita ba fil falei de antes né ita envolve na iha Dewan Solidaritas depois tia iha universidade momento no ba ita teni kata Malaysia doktama no unsa ita bot minha sentimento momento no ba ita teni kata mabolo dengan kondisi yang tidak aman momento no ba mebe ita bot ser na fati sai dama kita bot akar hetang i momento no ba primeiro ita akara ita hareba itania luta ni bema kanaru itania materian sira itania roi sir ni bem didikaan ano ba nação Timor Leste ia karak hal determinação ba nação Timor Leste ni então ida antes ami
involve actively iha dewan hau moso lori kolega jornalista sira ba sori tene komandante sira iha ailara ya me NBA ya 96 situação nebe maka militar Indonesia sira ma controla fatim hotu ma beho até mrande o espírito momento de idade hira idade hau ini ba ya kala 28 ke 29 sisiran sana ini involve atividade sisiran ini ami ya maioria hotu ibe maka ma poinsa hotu karak didik itania para tu bele nasauni atu livre e usi ocupação Indonesia ni ya Timor Leste ini ba am situação nebe apertado doni nella rumah ami tinke la metin ya amni ami tinke involve an ho coordenação ho klan membro klandestina sira bisa faham informasinya ya Dewan Solidaritas mos ami so involve iha 1997 ya peristiwa iha mahkota ini ami mos hola parte na kolega Lubuk ida mos kanik mos Lubuk mos ema karen ba ami nahira nebe palung kanik mas ami konseg halai se susi hotel mahkota tama situação e tempo ne ba kita karak para ONU rona itania aspiração itania haleri maka itania direito ba self determinação ini galera ita kok nudar estudante e tempo ne ba meus ne maka ita bela halo para te bela fahe informação ne ba railiro tu incluímos aussi colega jornalista sira railiro Itu boleh esclarecer tuan quando ba momento no ba hanesan estudante apoio mos jornalista balu hanesa ema bolo dihan estafeta lori jornalista sira bahasoro itania veterano sira nebe mak lidio itania heroi sira nebe mak uluk seihi ailaran ini proses ini oinsa momento no ba itu boleh relembrar fila fal ya idane situação nebe maka susar teve ya difícil teve mas ho confiança ho itania rede clandestina nebe iya sira ya tático para tu bela se usi militar Indonesia nomos inteligente Indonesia ninian exemplo idam kami wanhira ami hos Indonesia hadili itania rede coordena ona careta para tu lori ami trek rua trek ida lori ami hosi hotel turismo ami ba bakau trek ida selok hentian ya fatwahi tempo ne ba ami tu ready man Antoni Aitahan mataknya di Soekarno nebe maka apo tebes ba ami fasilita ami para ambil ba iha basuru tinia komandante da itula iha bakau ami tempo ne ba larang tau ke iha mabe spiritu ida be tenia heroisir ne be po ona didika ona ba tina raine motiva na fati ne maski situação ne be maka difícil tebes ami consegue colori jornalista hosi dili depois mai bato iha fatuai ami truka pali trek ida hori trek ne maka lori ami ba iha bakau ba iha bakau ami ba hela iha maun Timor tentara nebe maka embani he bakau dia ni emane si akten mabe ni honi ni laran nebe be iha ni didikat tebes ba tene luta Timor Leste ami nia tempo ne ba ami tunti aha nia uma tempo ne be hanesan la clear ami tukhito sane ton tentara sira mas mai ya mau nia uma mau ne naran ma suma ami hela nia uma
lato 30 minutos sana tentara sira mai tour ihannya mai tour baranda. Ami hau kolega Naran Albertino warda knia Irlandia. Ho jornalista ido si Jepang. Ami tour kotu. Ami larang kita tebesan ki tempo na bani. Satani tempo na ba hau ladu mina area habakon ini ne. Kolega Albertino maka hanya tene hau dia bani. Se buat rumah acontece kare ita laam sana kare ya sita sauni ne tambah ladu domina area bakon ini ne dia mah lalika tahu ini tanya ema ne permita confia se sita sa aperta então ita hare ne dia mah hare mau beka ita tara ne sita sa quando aperta ita katen ke karpa ita tu defende ita ni an então ya tempo ne ba ami hau di dia ne mais minus foi ela bem nessa rumah para se ita halai kar halai sita sa aperta kar ita halai bani bene calma dit o sida halai ita ni mata dalangnya tene kalan si ready ni meeting hel bela atur ni ne anta hone hau sinti bar cha be si guru tambah kami hela mutuk ya quarto ide kotu tentara Indonesia maksira ya baranda sira ko hal conversa hela antau be ami kalan ami helan ba poisi maun sira ba loi ami ba suruh komunente da itulah ya area ya rate pahlawan kotu ba sira la asdo ko sini ba ya tempo ne ba ami tentara Indonesia ne ho Indonesia ne ka ba mai hel detin tau ami tumba ami hatete sa goron sama ka itene kolega jornalista ne malabele nota laisi tama mi hatete bania o tem que usa até isso na Europa metang tu be casa serta metang farmos limanar tak one sapi tu então be ami hul saio si uma ba ya estrada de repente de tinu bot ida musuh amni kotuk ni sira bapa ni husne mau ke mana ami la nok dit pos hau tahan dik kolega jornalista ni tambah ai leno los hania antau au batakan itiknya ta ai lakonan ni ne la clear bapa ni se kontuna husu mau ke mana mau nih kotuk nih hati dia sana oh kita ke rumah tetangga di sebelah aja tidak perlu kami naik mobil ini kalau itu saya harus berangkat tentang tentaranya lo halai liut ya hausin tiba bahasa delegat ya tambah sita sauni ba tentara sireh karena larang hutan tan ami ini makanya parah ami satir tentang ini problema buat Miami ami yang pindah timpu nebani então ami consegue ba hasuru kemudian David Alex de itulah ya tempo ne ba kolega jornalista ya halo entrevista kalan roa ami helam tu konia tempo ni ba kemudian de itulah ini segurança sira elemento sira mi super la doku si estrada mo tidak ini ba patin be maka ami hasuru ya ba seguro tebes ami depois kolega jornalista ne entrevista hotu ami atau dari sah ami atau filan kan começa tu ko hatan sana sira kemarin si itulah den komando nen intin ke filan si paling orang fila ho kolega jornalista am la amsa ya antang ami husona be mata dalam posisi komandan ni antang imilao kemudian itulah dia imilao label lah mutu antau be kolega jornalista ni lah ten fatine sa baransa emar rumah bela ajuda para telur nia bato istral panes bis kale antau be ami kolega mama am foto primeiro am foto ni nia desa nia kamera nia nia filmagem sira ni ami maka foto ini aku evita para tu karka ema bapa kar nia kar ami bele salva documentação sirine antam haruko ba ni ami hatete bania one documento ami karo to kamera sir ami karo tu dit pois sida makaitane antam osir lawan sa osida itu sei faz malu sa habis ya osida haruko ba uluk lai ha dalan depois somos habisnya antam ami musamen halan osida ita ya to ya bakau kota kar kita sur malu label husmal label hase malu mas kita conhece malu ni atau nia compreende
Teme ami começar a harukar nia sai uluk nia basat ya bis ba ya bakal kota lam depois hau kolega Albertino ami rohing bis kita kida ami sapir mantok ya bakal nya sur malpali nia larang sana espera para nia labele hasil ita tambah ya intel musbara kan ya bis larang tonton ami tempo ba kolega jornalista sosatia pau nihan ami nero larang sa ami nero sintim hamlawan itra hamla tan ini sa ay pasti tahan dit lai oh la bela seban ini maskip sini ha la liga liganya antam ami consegue sa abisa mutu mai tia dili agora tomai dili ami la thank you contato mal para ser mal ami ser mal bafal ia hotel turismo ka agora onsa maka telori sai dokumento sirne filmagem sirne valeu ami coordena kolok ami komunika mal ita tem se buka ita aluga kareta rumah para telori dokumento ne ko tidak mungkin ita tu haruka kolega jurnalism sa avion ya airport Kumor ne ema bahara utona ne sudah cek poin ini ema hasa itu kami hanoi be usu ideas ya mau Antonia itahan mata niadian imi ita iha koneksang para tebel lori kolega jurnalista ne liusi darat det antau sasanya atla sabe dokumen sirne be mitanin agora be kolega Albertino uson ono kolega ida sol kareta kizani da nia usude onia kareta ne ya roda reserva kala antau bensan ya iya antau orastan os tem que aceitar roda reserva ne aceitar ni ani hutu ta kolega sirne sa reserva para ita tulori barok patindok nin sa o hal turet ne kolega Albertino te hal turet bot ne ban kolia antang kolega ne ni hal turet ni asai te ani hotu depois filmagem sirne anatam te ia be roda reserva ni lah hotu depois o titia kami harukania wa ense fale ani hotu maka monta fale ia kareta okos ratu lori ba ia liusi fronteran ini ya darat ini bakupan ini antau ami saya larang dubidasan ini teni sasa dokumen kolega jurnalisme ini bertoh galai toh ya be kupang galai antau ya tempo ne ba ami husuba mau nonton atahan mata oh insama ita sigura kata kita ni sasa ne bertoh mau ya confiança emane galai tani den dia emane kita kunisi dia kita bel serviço mutu lori kareta ba antau tempo ne ba kolega jurnalista ne alugar itinya kareta ya lori dokumento ne ba ya bakupan dunia graças a Deus to ya kupan kolega ne asai be dokumento ne hotu os entrega ba kolega jurnalista ikus me amrona de kata sa dokumento sirne ka filmagem sirne lori dunia ba ya Japão ami ikus me amrona kata ne consegue publica dunia iha media ini media iha Jepang ini lori ini harukan ini kopi balom ya Timor Leste depois kami haruka ba ya tenia kemudian tesira ilaran ya ne serviço balom ni bem kami consegue halun ini ya sini iha 96 ini serviço ini ya situação ni bem ka difícil ini kita consegue ultrapassar ini tambah itu koordinação dia o serviço ni bem kita halun ini Fila ba momento na ba sai tradutor ba ihaw onu ka unamet mau beli explica ninyo proseso tomak momento na ba Dewan Solidaritas makharuka ba apoio onu hodi sai tradutor ka o bot na iha proseso rumah kata tuir proseso anesa aplikasi rumah ka onsa primero ami iha Dewan Solidaritas ne ami fahana serviço ba malo para kolega sirne be maka aten inglês itu tem que taman serviço ba ya nu para tu belaten sistema serviço onun hinsa
depois nós vai lá ter processo consulta popular né ini incluiu se da resistência educação importante nessa carreira me para tu belah teni dan ini parte mas ia onu ia ni requisito do sini na me tempo ne bani requisito ni loke vaga hatama documento kita yang hatama aplicação maka ita quando entrevista liu maka belah hal serviço muito onu ami contente e tempo ne ba colega sira maior ne be maka estuda inglês e departamento inglês e um time hotu passa depois sira ba serviço e cada município da ideia nebe ami ha coordenação de dia depois moça colega sira nebe maka tem inglês moça la parte outra neba ami comunica malo sama kita bela apoio para tu momento ida ikut sini né para ta tinha povo Timor-Leste exercem o direito para tu halo determinação ikut sebagai país Timor-Leste ini né mau momento neba mau sai tradutor ia dilika o bahu tu município Sircelo e momento neba mos tradutor base sim kami how terus destacar ia besa ia quarter geral una metninya nih ia missão onu ida primeiro né agora sei que colega idam kami acompanha missão staff onunia ba ia município Hirhotu ba lobby bupati comando militar sira moso sira parte polisi sira ia município Hirhotu ini nebe ita halus serviço nebe maka halau serviço muito ko staff internasional sira haliu Timor-Leste usa helikopter nos kareta para município sira hotem iha história balon nebe maka Morocco anu dar interpreter iha município sira ne iha município sira ambalobi dar interpreter lao dia so ia município ida maka usintiba hau sa bupati ni amia sa hau keras ia município Maliana ia ba tempo ni ba bupati naran Guilherme ami ho misan onu hasurunia ia ini kantor ho ni dandim Victoria Sori ho ni staff seluk ami explica quando uma missão unia tambah bazia ba acordo 5 de maio kata Indonesia Portugal setawana para tu halau konsulta popular ya Timor-Leste então ita hori ho acordo ne ka ba lobby sir fatin si seluk município si seluk ne ami lobby laudia mas ke balon sa itu mas so how ikut liu maka ia Maliana ne maka sa bupati ami asa kena sa on ba dia anti sahu ne nia husukira how kamu orang mana kamu masuk organisasi apa saya tidak suka mahasiswa Untim Jawa masuk di wilayah saya di Maliana ini Hausin tempo ne perguntas ni Maya ba hasur kira sa pessoal ni le então malah mas tempo ne ba honi hania mas nota bupati ni expressão el ho buis kala então malah huso tem que traduz lolos bot ni be maknia kolea la ver subar balon então hauris explica bania malah sira dian perguntas ni terlos ne laos ba onu ba be husu ba hau pessoal jadi am sonene hau ne se hau ne tama organisação saida depois nia lagosta mahasiswa Untim Jawa mai tama ihan nini area ya Malianan antau tradus ini malamas nia hau tradus malamas inti na saituan ni ka ne ho nia di Maladian san o explica bania oni misaun mai ne ho onune o mai tradut hal tradução ne o la e misaun selu antau tempo ne ba hau na saita emoção to hau moso tamaninya perguntação só que eles hau atan ho emoção to ne audiens kan misi PBB datang ke sini
atas persetujuan 5 Mei kan untuk mendirikan kantor di Timor Leste supaya untuk melakukan jajak pendapat ini. Staf Timor yang bekerja dengan PBB, dia tidak punya misi lain. Nia misal maka nia apoio ba serviço ONU ni Timor Leste. How consegue traduzir ini, ba ya bupat, depois bupati dia, kamu dengan orang PBB di Maliana ini, kalau kemana-mana, kamu harus kasih tahu kami supaya kami kawal. Kalau tidak nanti bisa ditembak oleh orang Valentil, karena orang Valentil itu ada di mana-mana. Atau how tentang ke tradusnya itu bani, ba malah dia yang sana. Buat nih bemak bupati kolea, malah mas compreende nem kata sim. Usi basia ba acordo de 5 de maio, até dia kata segurança, outro ia nação Indonesia nia 5, militar ou polícia Indonesia nia 5. Nebe wahira ami halau amine serviço, ita sei halu koordinação ba malu nem. Ida nema ka, depois nia koletan, saya orang-orang saya di Malian ini bahagia. Setiap hari mereka pesta terus. Jadi mereka sini tidak ada masalah. Kalau kamu PBB datang sini, kerja koordinasi harus koordinasi dengan kami. Nebe servisi dan nema kan sa tempo neba sa ya Malian nema kan sa amiasa mahal tebe sini. Depois outro dia mai fali ya dele minha hari atau informação ia quartel-geral kan ba resultado si encontro ne bem maka consegue halau ia município sirau tu antam preparação ne lá hahu lá ko ami ne colega staff siran mas ia município sirau ia kabupaten siran pronto apoio missão ONU-nya ia missão ONU kan ia staff iuan civil o polisi memang kelai arma, kada sia destaca iham kada município si hotung. Ya tu basic ba ya how ya markas unamet am basic ba na resistance no educação importante. Ami ihana ba buka hala interpretar atau ba ya destaca ya area kasait ulmera. Ami for informação se su parte administração posai bagar buka toko informação colega jornalista colega interpreta sira nebe kabele karka ba serviço no ia area ulmera. Então kalau semana ida resian sana lá ia mai da maka apply depois si malah mai fali usau. Siko oni hanan sa situação ne ita lá ia interpreta ia area ne tempo basic ona ita precisa halu registração educação importante depois halu votação ini então saya minta bel halu então haus mani fo haul lorong ruatan buka to kau kolega sira hausu koko kolega sira nilu kolega sira siliksa mas la ya la consejetan kolega dia então ikut mai malah husu dan agora ita la ya interpreta apa area ba saya maka bita bel halu então hilai kau buka informasi tama saya maka kolega saya lakoi ba ya area ba hau hetan informasi yang kata area ba ya suku merah ya kepala desa ni maka milisinya bot antau ya area ba kolega saya lakoi ba entah hau rona ke informasi hau ba fal kolega staff namet kita saw ni ba maka si ya ulmera emala interpreta lakoi bata ma area ne bang sep suku maka saya milisnya bot ihan bang antau ita tempo la ihanan saya de maka ita berhalu haudian ita la ia tempo hau pronto para tu belestakai ne bang importante maka ita hau helna fatihah dili depois da desa maka ba ia ulmera depois lokrait mafila atau ia staff ya partai elektoral mesti contente dengan kita pronto banget dan tempo ne ba haunya larang den kau reza ba monolek material sirau ta apoio haunya serviço ne para bele serviço dia ke fatin bang ami
ba ihane ba ho staff internasional civil ho polis unpol ba arian ba lorong premier det ni sekolah kasait ni am bato en sira milisira simu ami ho ba rakitan ho samurai sira motor gas tung san nebe malah husu ide nebane sei mane me how explica basira dengan kata ne grupo balu ne BMK ma organiza ne ne makasira kontrol area ne antau sira ne on sama ka bele la bele halu sita sa marulu para ita bela sibes antau kita masih tadi kolela lai be ho be otra lokal ne antau tempo ne ba amin baulu ke maka kepala desa Sukul merah ami kuliah ho nia kata ke misal nunu peratu loke fatin batasan ini ne então ami ihne ba wahira kepala desa Nasir Tatian ami mai misalnya persija fatin pas-pasu peratu bele para hal servis ini ne unu misal unu nia então ami mai sekolah ya ulmera estrada sorry ami main ba harete fatin la cleura pergunta orang musuh kolega seri orang sa persia polling staff ni para tu apoio ba masa resesaun moso educação botante sisir ni então processo ni bela tu ya botação ni então ami hago usi informação ba kolega seri ya area bane emat kolega ami tak tu Kama eman nebe zoben sir eman nebe hela ya area neba eman nebe maka mayoria sir nebe pro Indonesia otonomi sir neba kehelan ba sir pro kemerdekaan sir ne muda saahu tu ba ya area ermeran ini ya fighten sir ini antau ami hawo hak besi pali ba mistri ihan bahkan ya mistri ya guru hawo besi pali ba sun mistri kita karat halbe san full ke baga ba polling staff ni ne misa ya ni ta bele hetan tini ema prat bele apoi kala ni dia sana tani ema iha mabe usida be korna tau di dia klai para tu bele apoi ba servisu onuni Timor Leste ni ne entah how menos hela benia então mesti how fear confiança vai ter bom itu bos kan pasti hatin how asosiasi organisasi selo be ita apoio mahal para mahal recrutamento ba polling staff ni ne então dia babo ni bukan ni kolega sira para tu bele mai wahira tu hata masin dokumento então ami tinggi ko informa ba pal sipsuku kepala desa dan ONU persija polling staff atau apoio pak konsulta popularnya entah kepala desa ini entah dia kita punya orang banyak di sini yang nanti bisa bantu tempo ini harus larang kita punya orang banyak sini orang untuk membantu nih tahu harus larang sih mau barak kan mau sama kita beli idanya memang kita punya los makan ini tahu tengke konsulta fale ba mestre sira y me conhece se llama kaine para bela ajuda para wahira ya hataman ini dokumen sira para tu bela baga polling staff ni tang audio yang biasa me mais menos kan sakar fuatene para ita bele hare depois para sira bela hataman sira dokumento ni ba ya baga serviço ni então me sira makal serviço para sira ni dia depois au hatete ba sira kita lua involvemos kepala desa ni ema rumah ni bema ka dauk ni ko leden ihane para ni muso involve iha staff polling staff ni tahun dia kesira dia korena halu dia kan tahun tempo ne ba ami lolorong dari desa ba ka lokrai tingki filan ami ne ba ne ba se pilos kemudian dari sini ema la barak ni ma ihala in ba ami tia ida maka loken ini kios ini ba ami consegue ami sakane mi so saber rumah ba iha ni ba pues ami ko lehotia unsa tenia comunidad di sirene sira ini beu tanto sini masuk aku ko le mai haudi kata ano tenia matulos ini area sukune barak mai be sira
muda sesu tono sini tambah ema milisia sira ni amiasa sira tang harus sira muda hutu bani be oh sira agora parte muda hutu ba area ermerania ya area faite parte tibar balete sira ni tahun sama ka balik tabel fote te abang mereka kum fote te para sira mai bota saune waktu sira la parte hutu antau prosesu resaun la hutu antau mahira tama hahu tama ona ba edukasaun botante ami hahu uluk ihabe kepala desa ya kantor desa nih ya kantor desa explica kenapa option ini maka Indonesia kalau fresh mai Timor Leste nih akara helan pati Indonesia antau hili otonomi spesial rezeta otonomi spesial ini how serviço né waktu fan sirane buat politicamente né tem como dar siram precisa compreender de ideia então malah ambani vai explica como dari sirane pem kalau parte ya kantor desa suku mai rona educação mutante explica kenapa mengira tua bota kare se imi akar hel na fatin ho Indonesia kar tuba bandera merah putih Indonesia ini mabe imi lakoi par hela mutu ke Indonesia antang tuba bandera CNRT pra abang baroy ke disidi rasa kimnya na futuro saun ini how tem kona ansane ne kepala sini ne hirus ni hamri ya tebe asu ama ide tur ni henwan ni tebe asu ne malasa akporat tam saya dam kepala desa ni ni siak ni tebe asu ni halu masalah komprehend tama saya dam kania san sa uni explicar yang pasan saya mi kara kela na patin ho Indonesia tahun hili bandera merah putih tu make bandera merah putih saya imi lakoi atau tu make bandera senetene ada halu atene tama saya dam kania mabe ikus mai hau swalin tama saya dam kania oh tambah imbe ano explica yang kata saya kita buat lakoi hili be hamu tu ko Indonesia otonomi spesial Indonesia antau rezeta otonomi antau abang borai hili rasi ini futuro nene oh ini nega how uni explicar ide itu san nene antau how conference ko kari kide nema kania ni uni hirus ni depois tiu ide kotu kena tus perguntas tanene tiu nene hus perguntas nene ni colega kotu ne nene ali kustana perguntas ba malai ita compreendo tuan então ele recebeu né ami hotu ami filan tem que ba fale ba ya mai area tibar depois mai area ya faite sana ne ba akomodasi barak ni ba ya ne ba dia akomodasi sira ita explica di dia sira kono ba prosesu votação ini ba ya area ne ba la ya problema depois nessa educação botar período educação botar itu kita tamu na período silêncio ka masa tenan ini ami staff Iwan staff internasional mai fali ha me fatik serviço e masa tenan ida ne maka sai perbuzo tempo sini e tempo masa tenan e tani maluk sira e area fight sira hal festa então sira hal festa saya dah makan apa sira hal jovem clandestino sira oh dia kepala desa ni sobrinho ida então sira mati isini sira hu hitu mai ke kantor desa ni tahu ni henba sira masa tenani or sira kepala desa hirus los ni kepala desa ni hon ini elemen sira milisi sira ni sira usur rakitan samurai ahu be kose estrala sira ni motor maka gas tu sani or mai ha be amnia fatin botasau para tu mai karatus husulos ni kepala desa ni kami ingin tahu kenapa orang kami dibunuh orang ni saya mai ni sira mai oin lalos tu na milisi sira oin
bisa mian hutliatin sana kalau mai agora kepala desa ne mai nak basic mai ami ni patin buat sound ni be risau ni agora dia ba Malaysia agora sit sound sa agora dia ba yon por agora sinta be a foto te para ser ber contato be quarter geral lá sit sound tam malah comunica sira by a quarter geral para tu bele akal macam itu sana. Am he masla polisi ni Indonesia masla tu lah sini ni. Antau sira mai basic tanon. Agora hosta malah agora ita pertar situ sana dia kena sira sasang Kroat ni bem ya sirne 5 san mai basic kanan. Agora kepala desa ni mai basic yang hawan kan ya tuduh hawan sana. Dia sana. Kamu dengan orang PBB sekarang kami bunuh semua. Gara-gara kamu datang sini orang saya dibunuh oleh Valentil. Antau hau tem que traduz para malaria nem tambah imi hau hot onuma kahine mak sirene ni emane mate den então malah koko explica den ami misal onunya la osmai hatu halu violência ami ni misal makanya atu ajuda pom proseso resistência proseso consulta popular ni Timor Leste ni ni Tahu kau sana ni sira lakukan tidak kami tidak mau tahu kalian harus bertanggung jawab agora mai basic kanan ini sira mai hak mai basic kanan hawa teka ba kolega Malaysia sira hauren saya dah mau tebel halon ni sira nono ko tam situ sang gawat liona sana hau sinti tempo ni ba hau depende idea sana musuh ni hau tengka kuat lebat rumah pakai kepala desa ni tahu kalian sana hau langsung kalian kepala desa di sini adalah wilayah kekuasaan Bapak. Apapun yang terjadi, itu tanggung jawab Bapak. Saya mohon Bapak suruh anak Bapak mundur ke belakang. Hau be internasional makasu itu. Nanti kepala desa Rona. Dan kalian semua mundur ke belakang. Nanti malah uspalau. Oh dia basira saya dah. Nah hau dia basira kepala desa pataharukan ini masira ni. Membur sira ni mundur. Aku akotung. Tambah ini fating ni. Resistão eleiçãonya nela bela mai luar kurat sasaran mai kurat mai ya area ni antau marah red liti hotia kolega Malaida observer internasional ida ni mai usau siko in la tahu situação ida sana hau tambah sira luar sasaran kurat ni hau dia sana terus hau ni larang tahu duni Mabe hau usai kira enfrentar na situação sana uluk tentara sira Valentil sira jauhan sira hau hare ran utu nebe sina ran ni sirne makan motiva hau unya kualia sai ni hau mos uin la espera kata hau bela kualia ne basira sira sana mabe espiritu sirne mak unya po motiva hau mel kualia basira tan antal li hau tu idane proses lu tentang lakliurkan Polri sira ahu to omai antau sira mati ising kan sira raihela ya kepala desa ni Fatin tengok tu bah konsentran bah tentara ini sira bah milisi mas milisi kontrol Fatin sira dori motor halai pun sahen Fatin ini antau proses ni hutula ita masa tenang lihat tatama onaba ya di 30 Agustus ini agora ya tama lorong potasão dari teni kum dari sira itu tama bazia ini orientação si komando da luta sira para outro tem que tu mai bot tana jovem sira barak matu ya area ya Ulmera se consegue tahu sini voltu hotu la gleur sira to median sini ahu sira filan lifetime ya media kala quase tukuruan sana itanya observador lokal ida usiliksa maya basic tanya kum dari hau continua hal buat hal nah tete mai hau dia mau itanya jovem ida karela agora kepala desa maka kar halo interrogação na surni hela ya umaida estrada krait ni tahu orang tian sana Depois saya dah minta bela halo sana ini akan sana tahu mau sih tinggi bahare tahu tinggi fila bapa lihat ini ba unpol staf
unametnya yang kata ite persija hare jobe ini dan lebih maka emak hare helantam hau bolu unpolnya lah mutu ko hau amba fatin lebih maka siratu do mai hau kapatu ba basur sepsukum tapan sepsukum ka nia tahan hela jobennya hani halu hela interrogação em fatin agora amba tau ya sepsukum hakfadan tam hau besa unpolnya ma ya ni fatin ni kale ni hakfadak ni hari teke ami hau musuh ko mesa notana ni kali batur malalos ni atau ni ya hau hare ini ni oi ya joben dia maka sira tahan hela ni halu hela grito hela bania ma antes ni mana ke foto observar itu mau kan mau lalais ni selakliur si lur sai ona ni hona ni tahu sintira entano ne lais então tempo ne va mi uskeras ho yon pol uskeras padesa audiensa nih padesa kami dengar bahwa di area di sini ada orang yang ada pemuda yang ditangkap di sini. Bapak tahu, kami juga tahu bahwa ini adalah wilayah Bapak. Tahu mostradus bah kolega empolnya, yang kata idene kepala desa makanya harus usunia temabil ini areanya ini maka responsibel bah segurança ya nya joven sirene. Então tahu usun. Então kolega ni usuden. Então stok de los confirma tok lai los kalai. Joven indah makar hene. Então dia husba kepala desa yani makar confirma los kalai tambah ini areanya wilayahnya padesanya joven rumah makar ini kari. Padesanya hatan sen. Padesanya hatan. Oh ini lain. Ini aman semua. Segurança controlado. Amlah kari dah. Oh ini hari tok ini conversa lah. Oh joven sirene. Hawate ke fale ba ya joven ida betur ni oi. Hawate ke tinya mata. Ni sinti pasa sampai. Be haturo mai hau yang kata kau makan edoni. Sira karane. Então hau hau kolega polisi ni deh. Então dia banyak Amirona amfiat kepala desa, amil aku orang natang, seluk rumah makar ya area ini, tambah ini tebotnya wilayah. Tahu, harus explica tema kepala desa dan ini tebotnya area, segurança itu musuh tebotnya joven, katosferik ni tebotnya lima itu. Amil aku orang dia kata orastan emar rumah kar, emane baku emar rumah ini, dan kepala desa ini dan pronto, how maka si segurança ya areanya emai da sila karene nang hotian fila fali ba ya fatin batasam kemudian ya proses batasam la anak fatin la clear 30 minutes sana meron informasi din kata mau buat ni mau kuliah hosepsuk kepala desa ni so ben ni ka karne ya musik tian ya saat yana bis halai batian ya diliona antau ini dia metone dia kona dia bafale fatin seguro tanti dia kona interessante los mau ni historia nebe mak mau rasa enfrenta un momento neba husi historia ser nebe mak ohi mau kuliah mau ni hanesan mos ema tradutor momento neba ba mau rasa husi historia ser ne valor saya mak kita buat pele at kuliah saya ya ambil tu bayar lorong konsulta popular itu haware primeiro hare den abe itene povo Timor Leste ho coragem tambah ya motivação suporta ho sui tenia liderança da luta hotu e tempo ne basira brani sia tu mas que risco ne lara masih sira consegue tu ba e fatin botação exerce de unisine de retu ami soro sira balon den ka ami automatika moris mate maslabatira tambah ami vota tian ba ya ba tu determina tenia nação Timor Leste ni futuro ya hau wahira rona hau senti contente tibes den kata teni povo Timor Leste utu akar independência ni ya nação
lakoi hela doni hamutu ko Indonesia ni ya tenia país Timor Leste ni. Ita tene kata lorong konsulta popular bauna dala rua nulo resing 5 no ita restoran ita independencia 20 anos liona. Maybe ita kata problema barak makitenia governo no estado nesse asoro liliu ita problema educação saúde. Saya kita bota kuliah quando vai dane. Okay, primeiro ita ia comemoração 25 anos ita celebra lorong konsulta popular ya Timor Leste. Ya governo punya plano dia harukan ini ya funcionário sira ministro sira bahwa tu iha municip sira atau halo festa namun tu kita ni dari ni parte dia kita precisa tu hari si parte balamos kita nudar be staff lokal nametnya mi mos ladung contente ho celebração né ladung contente estamos aí a celebração né envolvimento a mi staff staff lokal sih né lá tempo né halu hat ami latihan né komisar organizador tempo né bakar halu hat ya staff lokal né karkin latihan mabe ami hari com infelizmente komisar organizadora tempo ni malah consegue considera staff una medicina tambah ami kuliah asalnya tambah iha mais ou menos envolvimento iha preparação né e ami mos iha documentação barak ni bem makturlos ami cara fornece ba iha tempo expo pameran né para tudo vai ter foi asira den kata iha tempo consultação popular né iha buat barak ni bem mak acontece e tem povo berani turun ni e exerce nia direito e tempo ni bani e mos ia tempo ni bem risco tebes ni sira fodoni ia tempo ni me ultima doni sira fo botus batene país e Timor Leste ni futuro ni ia sirok tan mos ita nota tenia ta mas que ita liona tinan revolusi 5 da restaura teni independencia kita mesti sudah hari dia kita ni lideransa sini sudah kamu untuk para tu tani dia kita ni nasional Timor Leste luar bawah. E parte balon sira colega paz reconciliação. Mas a parte balon mesti kita nota ela sira simos la duna a tudo sini vontade dia intoleransi sira pa atau hari tudo kata sira hamutu para tu desenvolver nação Timor Leste. Para irane hanesa herança ida carfo ela basear sang pun kata sira nia papel sira halti ana e precisa tu fai atu tambah geração sira para tu contribui para desenvolvimento país Timor Leste menina. Irane maka ita se hari ita se triste ela hari situação Timor Leste. Mas ita ho fuam ho larmeti na pati sira mas que é diferente dia mas te espera que taxira amutuk na pati para tu lori tene nação paoin quando bede uheng saida makita bot o insight bot ne hareba agora da daun tenha povo barak se enfrenta ela problema educação mínimo e saúde ne be makita tene kata que tenha povo ser halerik na fatin hanesan esse está fundamentida hari quando bobot sansar. Sim, ami ia ami encontro dia ho ex chefe unamet ho ni equipa sira staff lokal sira mas ami preocupa atau tamni preocupação né ami mas que ida contribui ini kenar ne serviço area oin area balne politik balne saudi balne polisi e força não se luta ita preocupa teve so situação ne bem maka agora dá para enfrentar niliu ba area sir ne bem maka ta emoto tu preocupa maka nessa educação saudi educação vai ter geração sir ne ita kini recurso barakona itina nonolu de sinimana ita itiana
mabei tenia leader sira maka sei fir maka sirnia kor it sira hare de yang kata itania recurso timor oan sirne be maka ia para tu hili sira por serviço basira para tu halo konar be maka mas apoio serviço ia tenia timor leste nian ita ini problema pot maka itania educação sirne sida hare dia itania maneurin sira moso sai problem bot sida contratado sira bem maka paratian então tem governo tenta para falou que vaga para sira tu teste mas sira ni how no ainda nem precisa valoriza sira contribuição sira bem maka sira dedica sira e sistema recrutamento ni laang Fatima sih terus para tem governo para resolver problemas sira da parte educação e mosi ta precisa hare itania ya curriculum educação ni to hilor itania ita hare itania geração sira pois asira barak makalah hatian sin itania história luta Timor Leste ni ita irene ita bele hare itania jovem sira bal ni bem maka jornalista bal consegue entrevista sira colega buat ni bem itu resitasinya compreensão ni bem sira ya ela ita resitasião ni ya pero ini adalah fosa basira. Mas ini saya problema buat maka ia parte sistema educação ini Timor Leste. Está agora tem saúde ini mas está hem para tem governo. Ele dia que tem recurso. Nebe maka ia experiência dia nebe maka hitan educação. Palu nebe maka hitan bolsa studi liur mai fal kari hari dia persir halun sini serviço. Labele hari sira liba hari sirnya core partido sirnya hari mak nular Timor Oan emane bem mak bel contribuir tenian saun nian e situação ne nema ta se enfrenta ela espera katak itenia jovem organização resistência ramos la takamata mas situação sirnya itu atau tane na fati tenia leader sir katak imnia tempo basic itu ona precisa forrela husikela herança diak ba geração para continuar luta atau desenvolver na nação Timor-Leste ini. Ikus leu itania mensagem vai itania líder kuna insira atau sai povo ne usem mukit no mos itania mensagem ikus ba foi sasir. Ya. Primeiro uma canção yang colher dentro liderança sira para atenção dia para tahu motor sir ni hanoi para tu fahela sir ni son hamutuk ni unidade ni ba haturu hela ba tenia geração fungsi apa tu berkontinua lori nação ne ba oi ba geração sira aune continua na parte estuda e coordena na parte ia parte ia organização sira ne ida hal kunarba para tu aprender dia atau eleva conhecimento no habilidade para tu bele hamutuk ho tenia maluk sira para tu desenvolver nação Timor-Leste. Ia area itu ia ni bemak sira bele aprende ba e espera kata tenia geração sira tenia grupo organização sira ni bemak continua luta ba direitos humanos ni na fatin la para tu adere comungan na pati buat ni bemak consagra ona ia tenia construção retail ni. Obrigada ba Senhor Gari minha presença hoje da Neam do estúdio agência Tatolipe faz uma experiência lubukida com o envolvimento e loron hari liu ya loron consulta popular tadi kita obrigado mas convida rumai hanai ne espera katak tenia maluk sira nebe sesel como se história nebe maka lahanesan hositação ya tempo consulta popular ni dalita amni obrigada obrigada. Maluk sira idenemak rohang noninin husi programa entrevista exclusiva ba ohin loron. Hau Armandina Muniz, hamutu ko equipa produção ba ohin loron hato obrigada no adeus.